Abusiafo ya mamu nyina mu ache ema mu atena sibia ma ha eye Sompa 93.1 kasa fidie so brekro na woti yenka e wosunyane Sompa 98.9 samu ahodo ya wo meye nuta ene yentwa no ebo enfumpa edefa na nanopei ohine irema me ekua yeboa esia ma menimi nuaba ekua boachewa asampa etia yatros yade anu begu ho ase wade ama na ya kai sensem no dosu na mo Facebook no ye twa live e wo ho eye Sompa 93.1 anase Sompa TV Ghana wo share live on so e wo YouTube and also eye Sompa TV enen sama hodo ya de baba to dwa no e dosu ye pa na so no de edi mu atintima ni bi ene se panyipa ya wo share ni mu so betimi akita franka de ama MPP amanyoko onmonyafo Kennedy wade nsem bia to dwa ya wo chese giarefo wonom eye ne niema bia nani enje ho so for sure my bambo ho nsem so ena de abosubodie bia akwa ma Ghana president ene na aban na de omampanyin na aban ya wo safata sabosubodie ye be kirem amwate wo sakase yi so Amnesty International Ghana wonom said to be the ma asrafo na saying wakoto share eye ashaman enipa bi so enam so nti wo chese niema ekomo no ense emfata Omampanyi dada yera John Dramani Mahama akopiemu wa kentampo ya wabunu East Mountain mu na bane se yanka nsem emfanto ya hunji vote pa dia ene yera John Dramani Mahama wakwaka bi ewo ho pa panyimfo apaw abiaye bi ya eye Kumasi kropom asesebe ya court nsem wabusu wo ho no ye betimi atwe bi na eso atie nte no sa bia no mudi bedi hu dwuma wapa wontoma ede ensem ene koso apomodin soafo na dia betu dwa se yenhwe ne mu se na watwe me ensan da ye nimu yi vaccine se shorty o man Ghana mu no ewiwa bedru ha sei ma panyi dodo John Dramani Mahama wase es gracia no aye yo ton ne penso obabie mu a wo ba beyi e de efri ho ebusiafo nsemi afoforo ne na no peye de eba besom ma pike wo boni nua ma mienu ekua ne ekua ye chidom ama imanso MC ho wo hwe e de etwa ya fa social media handles no eye Facebook Sompa TV Ghana any YouTube Sompa TV ebusiafo ye fre na ensem ni nkyere mu nyina no yetimi efa emeso mu sei ya boy ya ba Sompa Yantutu ensani musrani abasa efaba modia ne ye shelse de free won monyafo Kennedy akompra kokwame Japan na kache wono ene ye asin central mrahye badwene nanso no braya ye wom de nani abresa krodo wo se wo hwe na etu ahene ne esi ahene fo to abama na prime minister ne mu a watimi abekita franka e de ama MPP amanyoko FP mienu ne aduono na abato na kwagye nkonim di ato so e de ama MPP amanyoko no na enno adese wani ese o kachre pani behwe santimantem kropon Kumasi asenom na eto aso kakra boremu ebo eye swame runabout ne bedu swame eye Sompa TV Sompa FM na enye fedi agrokra ni nyina ne so den monyam ebepiem wo hasenom ene se wone wo mahene yodu buache betena ye studio so hasenom brother wone ne ebo nkomo no ena wo chese wiase wo we no wo bia woni mu kono ena ye de no ejina twena no na aye bia fonso we no ho a ye nkofa ye dabida bia beye ema no ono aka se ba ni wiase mo ade a wo bredi mo jeni ede ye adwuma nanso no ebinom aye wonom ho sesebia so sebia kronto etakra wodwam wo twekwa soro no mo so ebre wase na de asema wo kanyina no ene se Ghana Revenue Authority ade a wo ye steel factory bi e wo tema ekrabopuni matem potam ho na sabia ka se wo matu mani asene so a wo kyase wo no wontena ho da ema wo bi emetiatia ne fa hodie ho so na obi nso so ema ne fifre ni moja ya wa ni epre ade aye na dwuma no wo bi entimi emfa nanim emeye fom yenkwa homa ne so ni nsem kire mu ya wode maye ne yenkotie ebi ese emra. And the third parties mu Ghana revenue for mu gigi bribe omo ya me there omo me expose Ghana revenue because we should not be intimidated by any institution in this country. We should not. Institutions should work, systems should work. We don't have a problem, but say wa Ghana for utu anisi u Ghana for so be gu omo dwuma. What kind of people and black people here momo di adwuma ma obi a omo wo office building bi a omo si wo kanda contractors they charge them 10% Ghana revenue ade a me be ye wo mo omo fi say me be pre-president inti and say hunu e koso amenka
meka upa men to mame because I'll live for the rest of my life and I stand for the youth of this country because the future belongs to them. If we allow these things to go on, there is no future for any young man. If we allow these things to go on, there's no future for business people. Ghanaians, Indian is able to call custom commissioner. I don't even know the custom commissioner's number, and I don't intend to know. Okay, because I'll do the right thing. And the businessman for one, he said, "Omo the bogus law be the bar say, omo betcha use cars and the parts and the so they met me at Tema. And I'm going so how? Yeah, was so I'm here no kureni. Mame more honorable chairman sabu swaba. Enya me any honorable chairman sa and come implement this our law. 2012 cars need the work. And I mean on by and bisa question say anya bi man ko school and no akiri asin dumpim LA middle school. Enti America Ford brand new no mo ye no. Mo patch there say yenton use car ho an. Yenton scraps ho an. Onimonya for Kennedy akompra ko Japan ya na nida so betimi akita franka dia ma MPP so kokwa amanyoko no ebusiana no disem ene yekokotie ye Osofo show man Ghana ya bamba ho nsem ya ono asan gire mu sem ahebedwani de mo manfo mu obimbila yewra Dominic nitiwu no de tudwa no wo kire se o man Ghana baya ya de papa pesa ne se eba no bambo kuo no ne nadwuma yefo a waboa amom ho atomu ye pa wo man yimu waboa mo matede sa ne se eba mu sika sem ene faso bi omunya sika afem a ne Ghana Armed Forces police adwuma kuo no ene other security agencies na omo ha wo mo wakasa wo mrahye bedwefie no odi tudwa se wo makom do osire ne ne abufo nku na ahye ne ma enu ti wa ya de pa ne wo fasa akonya iso abona baso kese pa. The numbers have slowly been built up. Today we have over 400 soldiers permanently stationed in Boku and the same number permanently stationed in Wa. We are going to build them up to a full battalion strength of a minimum of 850 soldiers, true of all ranks. All this is being done to ensure that the northern part of the country is safe. And so far, that's been done. Of course, that is not to say that the southern part is left out. We are building up our operating base for the Navy at Nzilibu in the western region. That, for the first time, Mr. Speaker, our naval ship can move to especially our offshore facilities in 30 minutes of the current 4 hours or 5 hours that we currently do. And when the facilities are complete, the facilities building is about 50% complete, we will be secured from the southwestern sector. Hopefully, when Ghana gets some resources, we'll be doing another forward operating base around Keta, so that this nation will have security in all fronts, not just Accra or Kumasi or Sekandita Prade or any other place. Mr. Speaker, it's not just the hardware that this president has invested in. It's not just the recruitment drive that this president has done for the security agencies. Mr. President, Mr. Speaker, for the armed forces in particular, the salary and allowances of armed forces have been more than tripled. It's the same thing with the police service. It's the same thing with the other security service. Because a hungry soldier is an angry soldier. A hungry soldier is an angry soldier. That is the reason why it is important to make sure that our security agencies are well taken care of. It's not just increasing the United Nations daily allowance for soldiers that we have done. We have also made sure that the allowances, their facilities, and their salaries have been increased tremendously. Mr. Speaker, the president goes ahead to talk about the massive housing infrastructure that he is putting in place for both the soldiers, the police, and the other security agents. Mr. Speaker, for the first time, a government is investing in providing housing stock for our men and women in uniform across all garrisons of the country, whether in Wo, Sunyain, Tamale, Kumasi, Sekendi Takrade, or any other place where we have our men and women, particularly of the armed forces. Mr. Speaker, I would invite members to take a stroll to the military academy and see for themselves the first-class facilities that have been put there. The remodeled military academy today we can boast of. Members should just take a stroll. Teshi is just 10 minutes away from me. Take a stroll there. Mr. Speaker, I would invite members to go to Nogoto, the important region. Yewra Dominic nitiwu no na yesoafo ya wo hwe man Ghana ya bamba ho sem so no sa ye mrahye bedwani de ma omanfo wo bimbila
Yetwo ensam no so na sia ya bomamane South wani kiremu awakra popuni mantamu a sha ashaman ebro no bi ya wo fra ne setaifa ade asra ni bi wo kiremu atememfo ho no bi ekwoto hia no so ya wo de seka wo na woto na nanom nsedo na no na esansa asrafo no wonom se etua yonko ho a wo si atuaduam yede me enya ye ne me yonko nte no wonom de wonom entena ho emma empanyimfo bi anasa tememfo bi emfa wonom enua anim enya fom na bi wonta entia so enkuno na wonum entina ho enya hwehwe anu nte no enam so enso bo a wosi abonka se papa me ade omkoto shirt memufo wo so ne wo kan wo every upload da pa ena wonum ede ye wonum na ena Amnesty International Ghana titire ni ede ma wonum ye rona tachi wono so ede ensem bia betodwa ya eka ekire kura ne se wo se wo hwehwemu ya wonum aye no ekire se tememufo asrafo ekoto hye won so no ebinum agya nan kura se so se bia nya ado ade nchen wonum sabia ade wonum ema wonum die wei eno o chese nipa fa ahode ntiatia so eno tia wose wo man no ye pa abadwakuo bi a kwanta kura we nya ba mu die obeya hwehwemu na ba bi a pepepe ye da no wonum ede ato amempo no empata sika bi a wonum etime ede amasa enkofue Amnesty International fem se de ekoso Ghana enne ye betia se mabunu aka bom ya che obi yekuno enya de papa wo se ye fo so se e wo se koso entade esi wo ashaman a omkokum soja ne no entwaye and ye share Ghana police for anamumu de se omunyere omu ho na omu di sa bone ni nyina ye nche omu na omomfomu fa etoso biem mpanyifo se ye funkum a ye mfumu nwa ade a ye nua mo a police for koye no ye so ye gidi se entwaye se be Ghana ha se bibi se isi a police for na man mra mo ho kwan se omu koye investigation enye asoja for na no mra ma omu kwan se omu koye investigation ade na police soldier for no call say omu koye investigation a ekowi etie na innocent citizens na yakobu omu ebi mu kra se na twibini kra ma bibie ese entwe kra ye hwebura ya buru omu ene de ekoso na entwe nti Ghana ami ade mu koye ye no yeso agidi se entwe ye na mo ma me fan toto se omu ankosa kra jatum se de mu koye ye no ene ma bi si ya entwe ye yem se no omu call parliament ti de kosi ho nyina enti de ye kan ye de so ma jatum se entweye so mu jitum se entweye dia na omo nkura no mkoye fa de no ya omo de mra ne hye omu nsem na expect se omo edom be go through procedure na se punishment bi wo ha ye de ama omo se indiscipline wo man mu a e man na so de se ye fa kwan bia so na e ma ne ba fom enti na ye wo institution te se NCC so be educate wo man na mo hu ya sende ye ene ne ma bibi se o se fa so eto bi ne wo Ghana police service a bi ya de a en simra so a wo se ye tse no ne de no court na ye twe na so enti se wo institution nyina wo ho de a listen enkofo ya de a enya yentime nka se enu die so entomra no tontwene ma me nka si se Ghana ha ye hwe institution a enkomye discipline pa ba kwa nka ye Ghana ami enti so mo so de mra hye omu nsem no ayaka de sa na wo se nyina wo se ha ye enti nyina enya o man no man nsa ya na Abusiafo Yero Francis na techi wono titire ni edema Amnesty International Ghana ena yekọ ekotie enwe abusia bekaya ye dika bomamane se enura ye de won kwala totofe wona yare bi ehu ahomete ameha won vaccines no ehu akwatwe e wo mani mo short Ghana ha fa na ni na enura fie osofo hwe oman Ghana yapomode nsem so yewura kwakwa agema menu okopia mu wo mrahye bedwafie hono di tudwa se ode nhihye ma papa na egu akwan mu sebe ya nimu ya vaccines ni bi ebetuma ba beka yensa e wo man Ghana yimu wakasa no wakire mu se wotua $6.4 million e dia ma United Nations Children's Fund a ye adwumaku supply ya vaccines no enti yenya abotre adwobreo yema ye ho be na wotwem yensa It's a very serious, public interest issue. The assurances I will give, and I can give for the first time in the chamber here, that this will not happen again. And I will advise that you help me in my advocacy to get adequate funding for vaccines, even the health insurance budget. Right? So when we meet with the committee, we have always been talking about it, and even in the chamber, it has come up. So that if Parliament approves adequately for us, we always have our budget well defined, we'll be able to supply. And I'll assure you that whatever challenges that happen, I don't think we're going to face these possible challenges any longer. And I'll stand here and assure the House that within the 2 weeks, 3 weeks, we'll get vaccines
possibly even probably before that. So I can't lay my hands on specific dates, but even probably before that, we may get the vaccines probably even earlier than the 2 years that I'm talking about. Throughout the period, we made close to $6.4 million equivalent to UNICEF, who supplies us the vaccines. Why a kwakwaje my menu so for sure mangana ya pomuden semso. Afe yemra asante matama senum kropomu biem na ye nyina yedi ho adanse se na wdo ni kirem wakwato ahodo na ensem no ebusu burbuja na obi wakra ne okwa ya yebo wudia a joined near the people na to ho na ja say ye kwa asem foforo so ni nyina no asem ba ko betwa ho kwa be semfiansia na asem no eda so tim de tim eno ena panyifo atena se ahwede hu se da bi de ekono ye ahwe ne afo ne amatutu mu e wasante matama senum yi a ebe kakra no court wankasa no ebe se prison ye nipa abo bill ewo ho eno ntinanam so ama wonom ate biaye bi ya wase ni nyina no wo ba berese be ye betimi asiesie nsam ketenkete bi ye no ehu hia se be piemu ewo court na peace and love wonom eye ekuo bi a wonom ensha base wonom na ya adomabu asabre conflict anase conflict resolution center ye no ewo asafo wonom etimi atie na dwumadi na se no abra wonom pa hontoma no kumasi mayor ye rasampan wonani monyam chiremo dwumadi na se ensem sei ene wode tuja mikodi assembly member emrebi na meko mpesu aso abrante bi baye ne nanim atwa ne saho ena bisa ne se aden oto hono abu obedie asem ni bitwa asem be a yire na apolisa etimi bisa se na edikan wako hospital osi dey waka cheposi bikan no agina hodin osi ono abo enye sem na enye dima posi ento ma mi hunu se asem bi wo ho a ye wo baabi a ewo se ye kan no enti se ye wura moa aka akra na ko pension na se odi adifefe se ebeka ye court said the di nsam said the abusua esi nkonya di nsam na wodu die yi ebeka e de prepare e de abotoye mu e de odo said the adwuma di peace and love alternative dispute resolution center etienu a na eye abasobodie ene se ye de ma ye council na ye nuanom media fo amo ha na mso de asem no eko na metie radio bi na omo ka se ahyama nsem asiye obi sisu se asem kokota my lord madaromo echedodo eluti na mankrofo edimra ehye won akasa won nsem eye de omo ya na me ne nya adwene kra na mom eye no kra so se nsem bi wo ho a ekokota eche ben nsem bi wo ho so ne se beka ne fi a eni na wotwe ne wie asem ebi ne asem za busuano akasa trase so beka omo asem a wo mutimi didako ewie etunsa eguso na emom ya de koto ma lord anim na lo yo himija iginafa na lo ya santino nsu iginafa yetimi twin 30 years enti resolution to conflict alternative no ebi ni de ne ye behuni ye fire bibia ntai ye papa no ye nua pani ye wofa ye bibia achi na ye wo hanso no ye fa kwanyan na ye fa nwa ne hu se ensem ni nyina no enye da bia ena ese bie court na so ye bi se de ye wura ku amabatin e bia no nei eno so boa e ma ya asema ye die no e kwantem ma ma tumpon e bisa tumbie e wo adwuma bia mu a e ma mo hihye e koso e yeye Ebusiafo ni monyamfo Samuel Pan na sate matema se ne me ya wo ha senom ena yete ne kan se bia no motie no ebetimi abo papa sem ne dudu na ekokoto no enso ebete no nti ena sompa sem penipafo yeso ya wo ha senom ti asem bi ha wo a bomode ne fabra ne yeso yenso mefa maum na yero sampa na no si yape ena ti break se me chief executive officer at the Peace and Love Alternative Dispute Resolution Center yero eku amoabo ate ye nam ne saso nteno sa ya we say abeduma santemantam for no wono so edensem kakra etudwa say ye hwe ya sitremu a enwontwi ya broni beka say conflict ni dispute ni adede e ba ye ntem ye nipa ye de ye nyina nim say the traditional way ya settle dispute no ne court na ye nyina
enim obi no obi nya sem court but empanimfo hu say yɛpɛ kwan foforo bi a betumi asiesie yɛn ntɛm a enko court nti even in the judicial system of Ghana said the papa no ekasa o kyerɛkyerɛ mu no court no akora ɛwɔ office ɛwɔ court no bi a ɛyɛ ADR attached to the court ya judge ni di asem eduru ba bi a otimi refer asem ni bi say we dey monko ADR na monko settle nti no yɛ court connected ADR and ADR private practitioners ya kyese ye ha no de nipa no onko court kura na odo asem aba na yaboa tisi montam e nipa atete wo mu they are professional ADR practitioners ya oba ya no betrasi hwe conference room ha yesisi ho se de be ya nipa be edu kura betima trans Ebusiafo panyin ya yɛtene kan wono ɛna sabre nam ne nsaso nte no yenya ɛyɛ conflict resolution center ye no ɛwɔ Kumase asafa bɛboa ama asɛm ne ɛtimi akɔso wabra ɛnkɔ court yewura ɛku amoaboate wono a ɛyɛ chief executive officer Edema Peace and Love Alternative Dispute Resolution Center wono ɛna ekotie na no disem no Amampanyi dada yɛra John Dramani Mahama abɔmɔden akopie mu ɛwɔ Kentampa wɔ Bunu East Mantam ne mu no oduru hɔnom no wɔde to delegate na ne mu sɛ ɔwɔ adwom papa ɛdema ɔman Ghana no wɔhwɛ sɛ de yɛtebea wom sikasɛm afemu a atete apansam na na adoda nkwa ɛne bawumia ɔmama mu ase a wɔntumi ntena ase nyɛ hwɛ han ɛsane sɛ ɔwɔ nepa bi ɛna dema ɔman Ghana no wɔyɛ na adwen sɛ so ɔba aman mu a wɔbɛboa ma yɛasetena ne mu yɛ ho aheha yɛ paa wɔde anamo mapa ɛnhyehyɛ mapa ne di begu akwan mu sɛ bɛyɛ dan na akade a yɛhia ama yɛasetena yɛ ho aha yɛ no yɛn sa kan ɔmampanyi dada John Dramani kopie mu hɔnom no na ne na ɛyɛ primaries NDC primaries ɛbɛkɔ so ɛwɔ mantam ne mu ɛno na bo a yɛma ne de koduru hɔnom ɛne ɔmanfo bɔgye ne so wobi a wo hu no ɛde to n'anim sɛ anokwa onimonyamfo wabayi die yegidi sɛ wobetimi ayɛ ne a waka ni na no ɔto aso de kyerɛ ɔmanfo sɛ waba ne de anya sɛ waba ne kwa o ɛnyɛ kasa kekeza ne sɛ wonipa yɛ nim no anapa no yɛ ha yɛ ho kra nsa so ka ne ahwɛ n'anim anadwo Yo na ebusiafo yanto aso ne catch all say ya da so live for Facebook Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana brekro na YouTube no Sompa TV ha Sompa 93.1 studios ewo Kumase so nwane ne potam so Sompa 98.9 ekwanya ko na platform so etugu wo amadesha wo so etimi atibi na yewura Mahama enroda wo kire mu ewo Kentampo ne nsam no wanfa so asa de akua kire mu no eno watu aso ebremu se so hwe amamra ya mpanyifo pempam yetintim no afia pe ayonkro eduokro mienu no mu a se article 71 no na eya de papapa ne nyina ne se aban enyuma yefo mpanyifo ya won mu aman mu ene aban mpanyifo no ewo se enwanam bi ya watu de se ya esgracia no wotimi enya bi ewo wonum esomachi na eno na wo chem se na so na sei no se de ne amemu asia ye den o my Ghana ye pa ye ho ayehu yasene mu na da bi ekita kra esre dala sulala ewa manfo my so no ebra so se wono so no wotimi boa esgracia no edi free wo eno nti wa hyebo ese yakopon ya dom na eto ahene ne esi ahene fo ya dom no oto abayi no na oman mu ni nyina so yi no se ma panyin e ma ne betena adwa so fipi mienu ne adwonu nan no a wo behwe ama esgracia no wotimi eyi edi free ho yanti ko ba ko na enhwe obia pay se na be ya ebema your friend saying fairness abom say na be fair enti you be your friend esgracia I just say we minister now we be now we juma wo kwa yes say bosom bi every year we juma you can say ebia bosom sia na your time say by number of years we juma na ye dey jaw point and so teacher for the nurse for the omo aka no omo nya bi if am we mu na unja we mu enti yesi ye ba ye betwam ye friend esgracia na me ka say ye betwam ena mi ye nuan mu osonofo mo mbeka mo de mo betwam ana se mo twam
afi omo tutu papa so time me call parliament no me betua ni nyina ansana omo agye di say ye ba e betwam me kesi so say twato okra say edru enwe bi na ahotwe ba e wo say wo ye mampanyi ana say wo na udi oman ni man e wo say wo ye enwoma e be kire say ahotwe aba na wo hwe ahotwe aba yi COVID levy 1%. Time I am free water, free lights. You say free o. Omudi kunimwe ya the 1% about. You say now then COVID tax. I then amodi COVID tax. You say ensure na monom ya amudware any free lights. No mo can say Ebusiafo mapanyi dada John Dramani Mahama ne kasa ne etie no amana no apem a woto so e de nsem bi nso ema mrahye badwafo ene NDC ema enyina. Yeah, be presidential primacy party Eddie Atuga say you be parliamentary primaries no so aka ho. Nti sadana you be presidential candidate no sadana any be ye member a parliamentary candidate. Na me hu say yenuanum bi ene yenua jakala ene ejina. Na nyam pesa mekane say we eye akonja ena ato ebusuam. Nti na be pre enso ye pre na ye nipa baako na e wo say ye nyina ye kabom na ye gina saa nipa neti enso enti enye ntokwa enye atendedie e wo say mu ye campaign no asundwe no bi endedi obi atem so constitution say constituency bia nipa baako pe enti danu duru ha ebe nipa baako na yi sa nipa na me sremo se obia ye yidi bia yemfa ya bibia nto nchen na ye ni na engineer sa nipa na echi mapanyi dada John Dramani Mahama ena yekọ ekotie no enwada bra wode na ni kiremu e wo kentampo bono apuoye mantam so FM eho Inspinest Ghana ayadwumakuo bi a enhye aban ase na sunwane a wabuno mantam ho ena omabo mo nsese omudi ondwuma enra wo yentete yashurunku bi adema school fu a wabuno mantam mu ena school fu eyenum ba ko ewo La Lady of Providence Girls Senior High School, Notre Dame Girls Senior High School, Ebisu Frise Wakasi Girls Senior High School, Bishop Owusu Girls Senior High School for Ebika ho, ana Notre Dame Basic School so, na suafo ni free, hono ma omo so ba adwumadie na sibi. Oni monyamfo Justine Owusu ba na hene so de ni monyam, ebeta adwumadie no ekiwo no, ana yabuno mantam so afo, na na wo hwede NGO ye ya, wo boma ba so bode papa wo se, so wo de wondwumadie na ato honom so obaya nkyerɛkyerɛ surunku yi ade ama asuafo wo mantam hɔ ide ene wayɛ ade pa ensem sei ene onimonyafo ide tudwa empanyimfo a wo hyehyɛ saa program yi ebedo mo ase papa de mi hunu se enne no onyame bɔ ade no ɔma yetire ɔma yɛ akoma ene ɔma yɛ nsa eti sɛ yɛ grammar school tore bia na obi nso so ne dia ana nyame dia ma no na ɛka akiri eti se onom eye grammar school no yesua we no atimi atena asomdwem no me de me hunu se eye ne papa onom de abebo ade de nti American saa ne se enya abribia na wunyini wie na so kosua adwuma aya na honam akwa no kra eboa ti sabre omusu so ya honam akwa no be ka say very flexible no na akwa so ye fine no de omusua wo school ni extra curricular activities ya won esesua kan bebo mo papa na wonyini mpo na se ba se white collar job ana office adwuma se ne nsanya nka bi mpo a kakra na wasua no obetum de ne nsa no ayo kopem se nya ohwe pa no ne nsa beka mpo de ohwe pa ne se ne nsa ka ona kan se enam dodo ese nkwan ntia no so de beka na brabo ho na abo mpo to inspire na se asha afofro nkran se impo with academic work na say all the ranks no osadin sa ayo bibi e de eboa e ma no yeyie Mama Justine Owusu ba na hene kasawie ya ne atweben communication officer edema Inspinest Ghana Mama Gloria Kafui ene ono so de sansem atudwa Omo benya adwensachra e wo se omo hwe entrepreneurship because ya wo feel say enye obi a feel say me wie school a me ka menye adwuma menye adwuma
young age say omu nyin no mo was adwin such an say metima ye bibi e wo Miami community ebe ma me sika kakra metima dia ahwe me ho because we school obeka sa parents ba we are one na obesa ba hwe ho nti se menya sa white college obejuma menya aban ejuma menya obi a we employ me den na meye iti de aduane se nkola no benya sa adwin such an no ma start no mo hwe around ye de cap most ni say thinking local before going global iti then I almost kote ma omu betima hwehwe I say ade we betima nya problem who say oh me area mu even sanitation enye then I betima improve your obehwe na obi afaw na obi akase we adwuma we eye na obi provide money Esiafo munya asantete yeso fa so no nsentwafo kasa sei I've learned how we can make our community better, but without wasting much money, without using much money, by using the things that people just throw away, people discard, that people don't need, by using it to get income, but without using our money to make what we are going to make. Well, first, I was very shy to talk in public. I was not used to talking in front of many people, but because of this program, now I'm able to talk in front of a lot of people, in front of a whole crowd, and this program has helped me in many ways because when I look around in most places in the towns, like Brokun for example, there are many bottles that people throw away, sachet rubbers that people throw away. First of all, we learned that we can identify the problems are so many in our vicinity, especially where I come from, Kumasi, Santase. There is waste management problem. People don't know how to manage their waste in their vicinity. So it's just a matter of teaching them. Why Esiafo munya Inspiners Ghana antete yashronko obaya ma omo osunwane no. Ye catch all some miso free drinking a wedra maso bomodi adwumade bia wo dia na ya memenda say ye fra bedin to ye kan for miso free drinking na dia ma wo 5G miso no so etechre na aperitivo beta no so no edidwuma papa wo dem awo a wani mu ase da biara dom na boy echi dom ema anopa no nsia brem kase ba beda na mom wo pe bia no ansa wo fra homa bofo 0246 270 221 0246 270 221. Asida kese kwama ye rasanti ebo Benedict no ene semu for penyi eye newsroom nyina Sompa 93.1 Kumase ene Sompa 98.3 kwenya kwa bro no ma ye mamuachi anope wona wodom ho tsen ye gidi se nyame ye nyame adom te mo ho ye omu nyina ye o mafam de ena kase boy ebedan wo ima ehwe ye etwa ye fa social media handles nyina YouTube and Facebook and some no yabondo boade go nti wanya bia ntie kura na akọ na ekohwe na etie bi man pk wono ene chinchin fidie ne from edema ye medidi wa hene yire mame ekua yeboa esia ma meniminu aba ekua bo achewa asampa etie yadamu ase ema monitor ekura to ya sorry so amanana ya bo ma Ghana for pip dwumedie